twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Dukomeje kubashimira urukundo rwinshi mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu rero akaba ari umwanya w'amakuru w'iki cyumweru tariki ya 15 Nzeri 2024. Makuru rero yacu reka tuhere kuri iyi nkuru ivuga ko M23 yateguye intambara hagati yayo na FARDC. Umutwe rero wa M23 watanze integuza yuko ushobora kujya mu mirwano yeruye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kubera ibitero zikomeje kugaba ku baturage ndetse no ku birindiro byawo. Ni nyuma yuko rero kuwa kane tariki ya 12 Nzeri imirwano yumvikanye hafi umunsi wose hagati rero y'uyu mutwe na FARDC Isake no muri teritwari ya Masisi. M23 ivuga ko ibisasu by'ingabo za leta byahitanye abasivile bagera kuri 5 ayigenzura. Mugiye kandi amakuru avuga ko igisasu kivuye ku ruhande rwa M23 cyaguye imuganga hafi ya Goma kikica abana 3. Umuvugizi rero w'ishami rya politiki rya M23 Lewansi Kanyuka yatangaje ko uruhande rwa leta muri iyi mirwano yo kuwa kane rwarashe mu duce M23 igenzura dutuwe n'abasivile ngo bituma rero hapfa abasivile n'abaturage benshi bacu bakava mu byabo. Kanyuka rero mu itangazo avuga ko amazina y'abantu 3 bapfuye mu duce bagenzura twa Bufaransa, Mibambwe na Tongo muri Masisi. Uruhande rero rwa leta nacyo ruravuga ku mirwano yo kuwa kane gusa mbere leta yagiye ishinja M23 kwica amasezerano y'agahenge yumvikanyweyo igatera ibirindiro by'ingabo za leta. Kanyuka rero yavuze ko ibi bikorwa bishobora kuganisha ku ntambara yeruye nubwo uruhande rw'abayobozi b'akarere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga wo kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano rero ikomeje ivugwa mu gihe hashize igihe hari agahenge abategetsi ba Kinshasa bavuze ko bishimira uko kubahirizwa. Hagati aho rero hari ibiganiro bikomeje i Rwanda no muri Angola. Ikinyamakuru Africa Intelligence giherutse kwemeza ko mu biganiro biherutse guhuza inzego z'ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda hanatumiwe uruhande rwa M23. Kuwa mbere w'iki cyumweru Minisitiri w'itumanaho wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje France 24 ko nyuma y'inama y'inzobere yabaye uyu munsi ndumva tariki 14 Nzeri hazaba inama yo ku rwego rw'abaminisitiri igerageza gusesengura raporo y'inzobere. Muyaya rero yavuze ko i Rwanda harimo kuganira ku bintu bibiri. Ku ruhande rumwe rero kuba FDLR igomba gusenwa, ku rundi ruhande rero ingabo z'u Rwanda ko zigomba kuhava. Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ishinja ingabo z'u Rwanda kuba inyuma y'umutwe wa M23. Ibyo rero u Rwanda ruhakana. Abategetsi rero n'u Rwanda nabo bagashinja aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, binashimangirwa rero na raporo zitandukanye z'impungenge za Loni. Yes, amakuru rero yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Manyiya yatumye uyu mugabo yihekura. Uyu mugabo rero wo mu karere ka Gasabo avuga ko kuyicira umuhungu we w'imfura mukubise umuhini bikekwa ko yabitewe n'ubusinzi. Amakuru rero akaba avuga ko kuwa 21 Kanama uyu mwaka aribwo mugabo Rigira Jean Paul yatashye ari kumwe n'umuhungu we witwa Niyonkuru, bombi basinze bavuye rero kunywera muri santere yo mu kagari ka Mbandazi murenge wa Rusororo. Abaturanye rero n'uyu muryango bavuga ko uyu mugabo ngo akigera mu rugo avuye ku kabari yatangiye gushwana n'umuhungu we maze akamukubita umuhini w'isekuru. Umwe rero yagize ati yavuye ku kazi aje asanga arimo araserera na mukase aza aje kubakiza. Mu kubakiza rero azi ko byarangiye yamuturutse inyuma amukubita umuhini. Undi rero nawe yagize ati nta kintu bapfaga kigaragara ati ahubwo ni inzoga, ati baje basinze ari umwana yasinze na se yasinze
yasinze atariko si ubwa mbere bari bashwanye bwari nk'ubwa kabiri. Yanyoye rero aza ashaka gukubita umugore mukuru, ahubwo umwana aza atabara. Aho rero atabariye asohoka yihagararira hanze azi ko byarangiye. Undi rero nawe aragaruka ahita afata umuhini arawumukubita, undi arahaguruka yikubita hasi. Ibyo rero bikiba uyu mugabo yahise atoroka, umusore nawe ajyanwa kwa muganga. Kuri uyu rero wa kabiri tariki ya 10 Nzeri 2024 nibwo uyu musore yaje kwitaba Imana nyuma yo kumara ibyumweru 2 arwaye. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'akagari ka Bandazi Twagira Umwami Paul yabwiye itangazamakuru ko iperereza ryatangiye ngo uyu mugabo akurikiranwe n'ubutabera. Ati rero twasabye ko azindukira aha akajyana raporo muri RIB agatanga ikirego. Nyakwigendera rero niyo nkuru yabaga kwa mukase hanyuma yuko ise umubyara atandukanye na nyina. Amakuru rero yacu reka tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Rusizi umwarimu akurikiranweho gutera inda abana 4 yigisha. Umwarimu rero wigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Murira GS Murira rwo mu karere ka Rusizi yatawe muri yombi akurikiranweho gusambanya abakobwa 4 yigisha akaza kubatera inda. Uyu mwarimu rero yigisha kuri iri shuri riherereye mu murenge wa Mugaza yari yabanje guhagarika akazi ku mpamvu zitazwi. Yatawe muri yombi rero nyuma yaho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukoreye muri aka karere ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi byaha byibasira urubyiruko. Ababyeyi rero bakaruha. Amakuru rero akaba avuga ko uyu mwarimu yidegendaga kandi yarasambagije abanyeshuri 4 akabatera inda. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugaza Rwango Jean de Dieu yatangaje ko uyu mwarimu yari amaze gutabwa muri yombi. Ati nibyo koko yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akekwaho gusambanya abanyeshuri. Ati rero akaba afunganwe n'uburyo bw'iperereza n'umuyobozi w'ishuri ndetse n'umurezi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Mu banyeshuri rero 4 uyu mwarimu akekwaho gutera inda harimo uwo bivuga ko yamujyanye mu Bugarama yitwa kuri site akamufasha kuyikuramo, n'abandi 3 barimo 2 bo mu kagari ka Cyaruka n'umwe wo mu kagari ka Gakoni. Yes, amakuru rero yacu reka tuyakomereze mu myidagaduro aho Oda Paccy yasobanuye impamvu adakeneye umuntu umubaza ibijyanye na Lick. Yes, umwanzi rero uzabumbera umwana Pacifique uzwi nka Oda Paccy avuga ko atagishaka umuntu uzajya umubaza kuri Isaac Mbabazi wamenyekanye rero mu gutunganya umuziki nka Lick babyaranye. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru Paccy yavuze ko yagerageje nk'umubyeyi ngo ahuze Lick n'umwana we ariko ntibigende neza. Yagize ati rero ntihakagire umuntu uza ngo yirirwe abigira wo mwiza abihishemo amindure mubi. Ati ngewe na amindura mubi mu bantu nk'umubyeyi nakoze icyo nagombaga gukora ngo umwana ahure na se. Ati rero nyimara kumubwira ni ntabwo nyishaka kuvugana nawe, umwana wawe amaze gukura mu kiruhuko aba afite telefone ujye umuhamagara. Ati icyo yakoze ni iki? Ati yahise aboroka umwana. Arongera ati niyo mpamvu umuntu uzajya uzahana undi akanzanira ibintu by'amazina ya Lick. Ati n'ibindi nzajya muborokana namubaze icyo uwo muntu akora kuko uwo muntu nawe nzi. Ati naramubwiye ni ngewe nakomereka ariko ntabwo nkeneye ko umwana wanjye agwa mu bikomere byawe. Ati kuko umwana yigeze kukubwira ijambo ngo uzicuza. Yes, muri 2011 nibwo Paccy yibarutse umwana w'umukobwa yise Lick Mbabazi avuga ko yabyaranye na Mbabazi Isaac uzwi nka Lick nubwo Lick yabyihakanye. Oda Paccy rero akaba avuga ko ageze kure umushinga wa alubumu ye ya gatatu ari nayo ya nyuma yifuza gukora mu muziki amazemo imyaka igera kuri 15 ngo ni umushinga amaze igihe kinini ahugiyemo. Mu gihe rero amaze ataragaragara mu muziki kuri ubu rero akaba afite indirimbo yise Birakureba iba igaruka kuri byinshi mu mimarorerwa asigaye akorerwa ku isi. Ibyo rero yavuze ko ari inkovu z'imihanda. Oda Paccy rero azwi mu ndirimbo zitandukanye zirimo ibyatsi ngicyo Birakureba aherutse gushyira ahagaragara n'izindi.
inshuti rero zacu zakadasohoka naho dusubikiye amakuru yacu nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru ajya kugeraho ku gihe. Mwari kumwe nanjye Dani Dash nawe utaha. Ciao ciao.